aria me Buroti Nairobi, Mombasa, Kisumu, kule Eldoret, Nakuru, Kiambu na Kiambu. No ko tukwerwo. Kiambu ni town kana ni haria Githunguri Kiambu towns. Kiambu town cia Kiambu. Town cia Kiambu. Tikukira kuria bia ire. Githega ni town. Githega ni town. Gukire bengi. Githega na gwe bara nyingi. Ungekiuga ti town ni mutikwetania na Mheshimiwa Ruth Waithera na ni arakirwo thoko ya mamilioni ma mbeca. Githega is a major town. Riu aikaria kou ri. Aria mena Buroti kou ri. Marerwo meharirie. Ni tukurihio na tukurihio goro ndi umwe wao. Ni turirihagira ati tukwetwo tukiri atutinuko twambia. Uhoro urario ni mwandiki mukaru kuria ministry-ini ururugameire ruhonge rwa LATS etagwo Nixon Korir. No arekirwo hinya ni riri ni Kimani wa Icung'wa. Tondu marauga atiriri andu aya ene Buroti thirikari ikoretwo ikirogota tubeca tunini muno ungiringithania na value ya utongo uria andu acio manyitite. Tariu ri guku Nairobi tu example na kuori guku turi gwitagwo Upper Hill. Ndireiguire ati guku ikemwe ri ni milioni 400. Thirikari yoyaga ki hau 20,000. Mugunda wa milioni 400. Ukanengera thirikari 20,000. Ona no ciage gukinya 100. Hau aga thirikari ni agirirwo iki oguo. Kiambu ri ikwena mugunda Kiambu wethe wa milioni. No marihaga ki 100. Uguo ni magirire mongerere. Niguo Kimani wa Icung'wa arauga